Od srca vas sve pozdravljam i želim obilje Božeg blagoslova. Neka i današnja zajednica u proučavanju Božje riječi doprinese da naša duhovna žeđ bude zadovoljena. Osnova našeg razmišljanja su riječi apostola Pavla zapisane u 2. Timotiju 4:7. Čitamo: trku svrših. Ono što je stvarno važno u životu nije trijumf, već sama borba, rekao Pierre de Coubertin, francuski pedagog i povjesničar, otac modernih olimpijskih igara. Po uzoru na legendarna antička takmičenja, moderne olimpijade se održavaju svake 4. godine i to počev od 1896. godine, kada je u Atini, u Grčkoj, organizirano prvo međunarodno atletsko takmičenje koje je de Coubertin nazvao Olimpijske igre. Prije više godina časopis Quite donio je inspirativnu priču o začuđujućoj izdržljivosti, hrabrosti i nikada neodustajanju. Ponekad prava olimpijska priča nije o uzbuđenju pobjede ili agoniji poraza, već o borbi između. Od 12. do 27. oktobra 1968. godine zemlje svijeta, njih 112, okupile su se na 19. olimpijskim igrama u Mexico Cityu, prvi put organiziranim u Latinskoj Americi. Sportisti sa svih strana svijeta trenirali su godinama za nastup na ovim igrama i konačno vrijeme je došlo. Maraton, iako ne uvijek uzbudljiv za gledanje, zasigurno je najteži olimpijski test ljudske izdržljivosti. Mnogi trkači su naporno trenirali, sada su željeli naplatiti svoj trud. Bila je to jedna od najtoplijih nedjelja oktobra 1968. godine u Mexico Cityu. Maraton je počeo u 15 sati po lokalnom vremenu. Od 74 takmičara, 17 nije uspjelo završiti trku. Poslije 2 sata, 20 minuta i 26 sekundi, pobjednik Mamu Wolde iz Etiopije ponovno je ušao na stadion dočekan ovacijama gledalaca. Uskoro su počeli pristizati i ostali trkači. Bilo je 19 sati. Trka je bila završena za sve osim za jednoga. A onda iznenada oglasilo se cviljenje policijskih sirena. Mnogi sa tribina mogli su vidjeti motore s plavim svetlima koje su treperila okružujući nekoga kako se probija prema stadionu. Usamljeni trkač u bojama Tanzanije s nogom uvijenom zavojima kroz koje je probijala krv upravo je prošao kroz vrata. Događaj je ostavio hiljade gledalaca zadivljenim onim što su doživjeli. Čovjek koji se pojavio bio je John Steven Acquari. John je bio u vodećoj grupi na udaljenosti od 19 km. Takmičari su se borili za što bolji položaj. Nadmorska visina je kod njega prouzročila iscrpljenost, pojavili su se grčevi u nogama, bio je gurnut, pretrpio je težak pad, udario je glavom i ramenom u pločnik, ozlijedio koljeno i izdržao gaženje prije nego što je uspio vratiti se na noge. Još je imao 23 km ispred sebe. Johnu je bilo savjetovano da se povuče iz utrke, ali hrabrost i ponos nadmašili su nastali bol. John nije ni pomišljao napustiti učešće u utrci. Izabrao je nastaviti i dovršiti ono što je započeo. Dobio je liječničku pomoć, njegov pogled je bio na ciljnoj liniji, bez obzira koliko još daleko. Na momente je trčao, a veći dio išao korak po korak hramajući. I dogodila se povijest, iako je stigao posljednji sa više od 1 sata zakašnjenja. Kada je prošao posljednji krug na stadionu i iscrpljen se iza linije cilja zagnjurio u ruke svog trenera i suigrača, publika je još bučnije proslavljala pravog pobjednika.
Na olimpijskim igrama u Meksiku 20. oktobra 1968. godine John je ostavio nasljeđe koje mu je dalo naslov najveće posljednje mjesto u modernoj olimpijadi. Svi su znali da on nije čovjek koji može pobijediti u toj utrci, ali nitko nije znao da gubitnik može pobijediti bor sa takvom požrtvovanom voljom koja ne učestvuje da bi odustala, već učestvuje da bi ustrajala i nadživala sve teškoće. John nikada nije osvojio ni jednu olimpijsku zlatnu medalju, ali je postao najveći primjer duha koji nikad ne odustaje i priča o hrabrosti. I kada su ga novinari okružili, svi su željeli dobiti odgovor na isto pitanje. Zašto ste nastavili trčati sa bolom i povredom kad ste znali da nemate šansu pobijediti? John Stephen Akhvari je odgovorio i taj odgovor je ušao u povijest olimpijskog sporta. Moja zemlja me nije poslala 5000 milja samo da započnem trku. Moja zemlja me je poslala 5000 milja da završim trku. Od tada je John Stephen Akhvari bio počašćen i simboliziran kao živi primjer hrabrosti i odlučnosti. Godine 1983. dobio je medalju časti nacionalnog heroja. Sličnu sliku poznatih olimpijskih igara iskoristio je i apostol Pavao u 1. Korinčanima 9. poglavlju kako bi prikazao kakav je život jednog kršćanina. Za razliku od trka, koje i danas imamo priliku gledati, u trci života važno je završiti trku. Završiti trku znači trčati iz dana u dan. Završiti trku znači zaboraviti na sebe i ostati usredsređen na cilj, jer Bog nikoga nije pozvao i postavio samo da započne trku, već da je i završi. Nije važno koliko nam je godina, nije važno odakle dolazimo, nije važno koliko znanja imamo. Važno je nastaviti trčati bez obzira na okolnosti. I važno je preći liniju cilja koju je nebo zacrtalo. Mnogi govore i pišu o tome kako se pobjeda može manifestirati iz poraza, da su pobjednici u porazu kao i u pobjedi. Ako učite iz poraza, pobjedite. Slično tome, ako poboljšate svoju prethodnu pobjedu, pobjedite. Jer u oba slučaja napravili ste korak naprijed u životu. Koliko puta se odričemo od mnogih naših životnih trka, jer izgledi u njima možda nisu obećavajući. Ali nećemo znati što će se dogoditi na kraju sve dok ne završimo trku do kraja. Postoje mnogi kršćani koji su počeli ili počinju sa velikim nadama i dobrim namjerama, a onda se nešto dogodi i oni prestaju kretati se naprijed. Apostol Pavao je pitao Galačane, dobro ste trčali, tko vas zaustavi da vam smeta istini se pokoravati? Svi mi koji na životnom putu trčimo za Kristom, naići ćemo na poteškoće i prepreke. Svjetska zbivanja mogu mnogo potkopati naše vrijeme i energiju. Zabrinutost nas može opteretiti. Možemo doživjeti obeshrabrenja, ponekad razočarani ljudima ili uvjetima oko nas i razočarani nama samim. Tu je i stvarnost grijeha koja nas sapliće i dovodi do pada. Ostati u trci zahtjeva odbaciti svako breme i grijeh koje je za nas prionuo. Sve što će nas usporiti ili odbaciti i izbaciti sa staze mora biti odbačeno, kako bismo mogli trčati do kraja i čuti Boga koji nam kaže dobro urađeno. Kako do cilja? Da bismo došli do cilja, čitamo u Bibliji, pozvani smo trčati s trpljenjem, gledajući u načelnika i svršitelja vjere Isusa. Važna istina koju moramo naučiti jeste da živjeti kršćanskim životom
zahtjeva i naš napor. Da proces rasta, napredovanja, zahtjeva vrijeme i trud. Nećemo napredovati ako ne provodimo vrijeme u čitanju Božje riječi i primjeni onoga što nam Bog govori. Nećemo napredovati ako ne provodimo vrijeme u molitvi i zajedništvu sa njim. Nećemo napredovati ako se ne okupimo s drugim vjernicima kako bismo obožavali Gospoda i međusobno se ohrabrili. Jer kad se svakom trčanju približimo upornim i istrajnim duhom, kad odbijemo odustati, mi pobjeđujemo. Johnova priča nije priča o osvajanju zlata, već priča o upornosti i nikad odustajanju. Priča sa najvećom porukom. Trčanje ili hodanje, spoticanje ili hramanje, nije važno. Važno je završiti trku. I dok se prisjećam ove priče, podsjećam se na sve prepreke koje život zaražen virusom grijeha stavlja pred sve nas. Kritike, udarci, razdoblja lošeg zdravlja, gubici, razočarenja, neuslišene molitve, rastanci i mogli bi nabrajati. Ali ne smemo biti definirani onim što nam se događa. Mi moramo biti definirani onim kako odgovaramo na te događaje. A imamo samo dvije mogućnosti. Okrenuti se i odustati ili kao John Akvari stisnuti zube, probiti bol i korak po korak približiti se cilju. Jer kršćanski život nije glamurozan. Njegovi uspjesi se ne priznaju. Mi smo predmet izrugivanja, omalovažavanja, izbjegavanja. Naše ljudsko tijelo može postati umorno i poželjeti sjesti na marginama života. Evo nekoliko duhovnih misli. Teškoće koje nam se nameću predstavljaju pravi test naše sposobnosti da izdržimo. Ostaje temeljno pitanje na koje će svatko od nas dati odgovor. Da li ćemo odustati ili završiti? Završiti podrazumijeva trajanje do samog kraja života. Vratimo se na trenutak na Johna Stephen Akvari. On je znao tko je, sportista koji predstavlja zemlju Tanzanije. Znao je svoju svrhu, završiti trku. Znao je da mora izdržati do kraja tako da se može časno vratiti kući, jer moja zemlja me nije poslala 5000 milja samo da bih započeo trku. Moja zemlja me je poslala 5000 milja da završim trku. Nastavljamo sa još nekoliko duhovnih misli. Naša misija u životu jednaka je ovome. Mi nismo poslani od strane nebeskog Oca samo da bismo se rodili. Poslani smo da izdržimo i da mu se s poštovanjem vratimo. A stanovanje u svetu dio je našeg smrtnog testa. Izazov je živjeti u svetu, a ne sudjelovati u svetovnim iskušenjima koje će nas odvesti od naših duhovnih ciljeva. Kad netko od nas odustane i podlegne lukavstvu protivnika, može izgubiti više od vlastite duše. Naše odustajanje moglo bi uzrokovati gubitak duša koje nas poštuju. Naša kapitulacija prema iskušenju mogla bi utjecati na djecu i obitelji za buduće generacije. I zato onaj koji nas je pozvao i postavio u trku života, također nas je i opremio da u njoj izdržimo. Ti i ja ne idemo sami. Ja sam s vama u sve dane, kaže Isus. Jednoga dana završit ćemo i ovu trku. Toga dana neće biti riječi o tome tko je prvi došao, a tko posljednji. Znate što je zanimljivo? Nitko se zapravo ne sjeća tko je osvojio zlatnu, srebrnu ili brončanu medalju u utrci na olimpijskom maratonu 1968. godine. Ali ako pitate ljude koji prate olimpijadu u igrama iz te godine, brzo se sjećaju priče o Johnu Stephen Akvari, takmičaru koji je završio trku u najtežim okolnostima. Ostao je jedan od najvećih primjera duha koji nikada ne odustaje i pokazao da ako se spotaknemo i padnemo, moramo imati volju podići se i nastaviti do cilja. U 1. Korinčanima 9. poglavlju ne radi se o tome biti pobjednik, nego završiti trku.
Izdržati do kraja temeljna je doktrina Evanđelja Isusa Krista. A da bismo izdržali do kraja, moramo se pripremiti proučavanjem i praćenjem puta koji je Gospod postavio. Moramo znati njegovu doktrinu i učenja. Ništa više, ništa manje, ništa drugo. Zato, gdje god da smo danas, ako smo nekad zalutali ili bili rastreseni, ako smo pali i povredili se, bilo da smo sami krivi ili su nas drugi povredili i oborili, neka nas primjer Johna Stephen Akvari ohrabri. Trčanje ili hodanje, spoticanje ili hramanje nije važno, jer kroz žrtvu Isusa Krista možemo ustati, nastaviti i završiti trku. Predivna stvar u kršćanskom životu je da svatko može biti pobjednik. A vijenac pravde pripravljen je svima koji se raduju njegovom dolasku, pisao je apostol Pavao. I toga dana svima koji završe kršćansku trku života, Isus će uputiti najljepše riječi koje je ljudsko uho ikada moglo čuti. Hodite, blagoslovljeni Oca mojega, primite kraljevstvo koje vam je pripravljeno od postajanja svijeta. Zato nastojimo trčati prema cilju k daru nebeskog zvanja Božjeg u Kristu Isusu. Nastojimo tako trčati da dobijemo, jer nije do brzih trka ni rat do hrabrih, nego ko pretrpi do kraja, bit će spašen. I duh proroštva ima poruku za svakoga od nas. Ako izgubite nebo, gubite sve. Ako zadobijete nebo, dobijate sve. Budimo spremni već danas da u bilo kom trenutku kad nastupi onaj dan, kažemo kao i apostol Pavao: trku sam završio. Pomolimo se. Dobri Oče i Bože naš, hvala za poruku Tvoje riječi, hvala za svaki primjer kojega možemo i na ovoj zemlji doživjeti i susresti sa njim i dobiti poruku kroz njega. Hvala Ti što smo pozvani da trčimo kršćansku trku života u kojoj nismo ostavljeni sami, Ti si sa nama i daješ nam obećanje da ćeš biti u svakom trenutku i kada dođe do obeshrabrenja i do pada i do spoticanja, Ti si tu da nas podigneš u cilju da izdržimo i završimo trku. Hvala Ti na Tvom obećanju i na svoj nebeskoj sili koju nam daješ da postignemo taj cilj. Neka nas i ovaj dan dovede bliže tom cilju, susretu sa Tobom i primanju venca pravde za vječnost. Amen. Hvala pastorju Buršiću za sporočilo, ki nam ga je podal iz Svetega pisma. Verjamem, da nas je spodbudilo, ohrabrilo in nam dalo novih moči in novega zagona za novo etapo teka, ki je pred nami v tednu, ki se bo začel. Želim vam podati v tem trenutku še nekoliko informacij, zato vas prosim še za nekaj minut pozornosti. Prva informacija se nanaša na vprašanje, ki nas verjetno vse zanima, to pa je, kdaj se bomo znova srečali v svojih cerkvenih skupnostih. Na posvetu, ki smo ga imeli starešine in pastorji, smo se dogovorili, da je najzgodnejši možni datum za to sobota 16. maj. Vendar pa je odločitev o tem, ali se bo to takrat resnično zgodilo, povezana s tem, kakšne so zmožnosti in pa dejansko potrebe posamezne krajevne cerkve. Seveda ob predpogoju, da se zdravstvena situacija v državi do takrat ne bo poslabšala. Izvajanje bogoslužij bo do nadaljnjega lahko potekalo izključno ob upoštevanju zakonsko določenih zaščitnih ukrepov. Trenutno veljajo naslednja priporočila: upoštevanje varne razdalje, torej najmanj 1,5 metra med udeleženci bogoslužja, nošenje zaščitnih mask in pa obvezno razkuževanje rok. Bogoslužje naj se udeležuje le zdrave osebe. Vse tiste, ki sodite v tako imenovane rizične skupine, vabimo, da skrbno pretehtate in premislite varnost udeležbe na bogoslužju.
V mesecu maju smo načrtovali izvedbo 2 duhovnih vikendov v Cerkvenici. Žal ju zaradi nezmožnosti prehajanja državne meje in situacije povezane s stanjem na Hrvaškem moramo odpovedati. Vsem, ki ste vplačali duhovni vikend s Helmutom Haubajlom, bomo vplačila v najkrajšem možnem času tudi vrnili. Vendar pa obstaja možnost, da se v Cerkvenici srečamo letošnje poletje. In sicer v času med 12. in 17. julijem. V tem 6-dnevnem srečanju bomo poskrbeli za redna duhovna druženja vsako jutro in vsak večer. Delček programa bo organiziran tudi za otroke, sicer pa bo preostali čas prepuščen vsakemu posameznemu udeležencu, da se odloči, kako ga bo preživel. Glede na dopustniški čas in na bližino morja, verjamem, da s tem ne bomo imeli velikih težav. Vendar pa, da bi ugotovili, ali obstaja dejansko interes za takšno srečanje, vas vabim, da izpolnite kratko anketo o tem na naslovu, ki ga vidite izpisanega na ekranu. Anketa vam ne bo vzela več kot minuto časa, na povezavi, ki jo vidite, pa boste našli tudi vse potrebne informacije, predvsem tiste, ki se tičejo cene. V času, dokler smo še vedno narazen, seveda lahko ostanemo povezani. Zato vabimo vse mlade, da se danes ob 18:30 na naslovu, ki je izpisan, srečajo na posebnem dogodku z naslovom Zgodba v zgodbi. Prav tako smo vsi vabljeni, da nadaljujemo z molitvijo, in sicer v sklopu projekta 100 dni molitve za cerkev in njeno poslanstvo, ter da ne pozabimo pri tem seveda tudi na potrebe, ki jih imamo kot verniki in krajevne cerkve. Vabljeni smo, da takšni molitvi posvetimo čas vsak večer med 20. in 21. uro. Še naprej pa bomo na naslovih, ki sta izpisana na naši Facebook strani in YouTube kanalu, objavljali različne duhovne vsebine. Naslednjem, torej na YouTube kanalu, bomo do nadaljnjega vsako soboto ob 11. uri predvajali tudi pridigo oziroma bogoslužje. Ne glede na to, ali se bodo bogoslužja v krajevnih cerkvah že začela ali še ne. Namreč zavedamo se, da bodo nekateri zaradi lastne varnosti in zdravstvenega stanja do nadaljnjega ostali še doma. Vabim vas, da spremljate te duhovne vsebine, da jih delite s svojimi znanci, prijatelji in sorodniki in da tako na ta način tudi v tem stanju prispevamo k duhovni obogatitvi in poživitvi življenja vsakega posameznika. To je bilo vse za danes. Prisrčen pozdrav še enkrat iz Maribora in želim vam lepo soboto še naprej.